Akari nturene ya Kiethe Twirunduni wodine ya Mukothima ni batigino gwa bonene nyuma ya ngatonyi kuraga na kinya kuria ntigiri bariuga ikwithirite na makarika jama inge ja nyomo cia kithaka iri ikaraga mpingirone ya Meru National Park gutagara thigenke na kwangaikia akari iromba riao nande ni kiri KWS gutanganira na nyomo ciao ni untu motoro jao jari ugwatine. Makena Mbabu niwe uri na riboti eje. Kariba Kiethe tu adia Mukothima ni batigitwe na ukiri bagikirira utoro wa nyume ya utuko wa gukira umonthe simba kuraga ing'oi nturani ino na kuria na mwankagia thaino bate kumenya ni kuiri aria bakuga nyamu ja kithaka kuma pake ya Meru kaimenyeretie kwithuka nturani ino bakiuga nkinya kimya kithirungu ni aithukite nturani o ino untu uria bakuga nkinya mwaka wa 2024 simba no yaithukire nturani ino na aria ng'oi mairi na mwankagia thaino batanaribwa mwanka gwa 2024 mang'oi mairi mauragirwa ntura eno na tukunjuriria fomu tutakombecetwa inyanya konekanire mantu mangi ma kurigaria sana chimba yetagwa kwa muyi ikamburagira ng'oi koguo ndinkuria ukaigua kombeka mantu mafuatirwa wega kiri antu bau boragagirwa into bia muyi tucugurikirwo nontu mbona ante tonuta tukiragirwo manto tau makareka okiage kundigaria kiumia kithiru nguo yari mundanu akwa ya kya yarire lakini inda twathire ku report no tia twira bagitata bathukia bariuga nyamu ino ni igwikira utoro wa ugwatini muno ana baria bakuthi cukuru rukiri irio nkuria ana ibagathi cukuru kanibagata ibunkorio ogu thaino na atari muno ndi wana utimu taomba gutigirwa no tutikomea ikwiri tutikomea kana thire kana tirathi banenkerete rwangirwa KWS kiumia kimwe gya kuruta nyamu jia nturani ino na kethirwa ti ugu bakayukite garia njarani jiao bona nyamu ino bakauraga tukauraga ciago emuthe gwaigua randi kurusire mariango agithatu koja gocharia nto babu bauragite nyamu inu na ibathukie tagaria twabaromia kiumia kimwe kana natabokuga one wiki wakikosa kushughulika hiyo kwa nyama tutachukua mishare na tutaua nyamu inu ciago na cio wona bari ago ciejira tigo twena arume betu bakarume migwe na bakauraga na batigaja guturia imbi yate maturaga bariuga ni bakuthia sara nene nontu nyamu ino iria ikwithwo ikiuragwa nijo batumagira gwendia kenda bona BC na ritwa na ng'oi rimwe ria iranda bangite kwendia ria twachubite goro gutaru jiria wathiara kabine wa utiena gento no thiete kuthugura ukabiga nario nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Mbabu.